jingtip ba nakalian ka Sarkar India kadon ka jingtu barwara ka uniform civil code ban pentrekam hakari India berokawai de nakalian juni ko ki khat jo kaye ki barokawai ki badon ka jinsokya ba jingtip ni habangiwan kum ki mamba ki lasha je ko ba hakari kaye bangin pet ngin kmi ba kalika jinglong jingman kerpang gajungi kadendai bersyakta akan penukaan jong Sarkar India dan Sarkar Jelah. Nomor kadau nakalian juni wanra kalika official resolution hadin menila yo jingtip kebetikna ba ladang kajingtu wanra kalika uniform civil code dan pentrekam hakari berkawai. De ladangnya grand syakang jinglong kerpang jong dajat beri kasih kebangidan kami ko Jelah Biklia berlaku untuk bor kata artikel arspa somsau arspa niusan way jong the constitution jong dari India nisiem pemilong kajat beliau kerpang milong kerpang nama bagi ruspa bat hakbede bat keriti berusut habangi pai hakbede bat provision perlaai ini di pakasik schedule laai kejulong kerpang hani bagin itu ya keriti dustur kebini. Ia kita keriti dustur. Ijoni tiba nidang yang kenal bag nidang yang praktis hadut isi kebangutan. Riti dustur dari kai abide bag kendo kesyap. Kebangi long kai ni kendo kesyap. Habangi kai hakibe bag kejelal si ki paiba hakibe bag kejelal kimyo kumayo mengi yang kini kahok penong kai kendo kesyap kumengiyo lingba kecil dan juga seksi. Habang ipai hakabedi pada jinglong terpang juga riti gedustur habang ipai gaji sensya saratan rai kemudian nidon di kesensya skiem belada di spa senam kini di sensya skiem keladon hakari juni bat nentan pada jinglong juga seksidul ladang skam shushu ladang itu shushu eki katuk ki provision lokal bala ai bor ini ki ambisi bagi warra eki ai lokal berpenek tensa ini practices lada kalau akan sensya kada ni payah akan sensya kada video yang hima yang kalau kisil kami di kita di dompet di kami yang kita hima ni dulu ikirat iki bagi saudara kita di dompet kami jokarat beda sensya kada ni dulu yang saudara snow kirapa snow bagi pet kami yang kebahagiaan keinginan salam akan snow kini dikiriti dustur kijungi ki baruspa hadu kata-kata ki bagi dalam dengkam berkenek besar. Abang ipai kalau kurang cat kijungi isu kerpang nama kejat dulu kasih kijungi ke ajat cek kemi. But hadu kat kini disini di long kam kerpang nama bagi burung yang kemi di ai kejat cek kemi. But ni kemen scam baling pada ni sik schedule belawan ra hangi kam wilayah jelas nyupus nam bentar raya. Ba ni ku members bulan hangi ngikut jinggut bandang yai kene tensa ikiriti dustur ibruspa kejuni ini kai hakawide ba kejung long depan kejuni let's say haka riti dustur kibapun let's say kamtam niyo ekasik schedule ya ga Christian Marriage Act nilala berbentukkan yakni bat lima ka council ka ai ki license ka ai ki board yaki priest dan ki pastor ban la kin pinya tho shongkurim ban pun scam ni ka jinya tho shongkurim ka bapetan ka jungki kini di ba ni na kaya ka six schedule ni yo lesi ban pun rekam limba ki promotion ko hero ni ka kindo siap ka riti sensya kada ka batan rai ni don ka spat ko kata bat ka jinya jungiru ni dan ka jinya Tehar soba lada kila dan rekam yang ketika uniform civil code kini baru kendo kendam. Kawai lesalakan bendur no yang kihau kibangiyo apa keseksudul. Kibapun ba ketika jingkar pateng jingyo pateng kakung kiri dustur itu no. Te nama terdawa soban penpau hakayen di kawai banpan kejing tersan. Nanti kuat baru kepada mungkin hamtam nakalian isi ke bawah lah ringkat dengan jauh dikbi pada jauh sokya hak bedi bah kecil tak jauh uniform civil code pendalaman berkecuali akan dikari juni. But nakalian ini yang scam bagi kuat dan penting
pa kanigari kasi pagkajalam niya bagi persya jur pun kayem bantu mereka yang uniform civil code hakani kali kejuni dan nama terkadang nasnoba wat dibuat di bawah bentuk hani baminlah berkauan apabila keriti dusur itu berikutang dekat dan jemur syur sini ba nginwan hani kayem bangin syom nesi lemdan kabuat ke ikhtiar ke bentuk hani nama terkadang nismude banwara ketika official resolution bana kalian ini ingin persyakur ya kita terekam ya kini UCC hakari kejuni but lesi bidang buat yang kebanyakan hak banyak tay banyak keren susu but kime ruki stakeholders support ini jalan ini kamtam mengipai pengidan saat ini district council ini nidon ke Garo Hills district council nidon ke Janti Hills district council yang kebanyakan belum kawai pun ke council nak pemilihan berpersyak yang kejemput rekam hadir buat yang ke uniform civil code tapi ini dikentian Mr. Chairman sir nak terpa yang ke resolution hakmat kaya bagi pas nak kaya nan ba video berhak ini ke official resolution siapa serta dia mana kalian ke HDC minta kesini di persyak bertekrekam yang ke uniform civil code hari ini dia berkamta kami aku ke jurisdiction ke HDC persyak ini akan menjadi bertekrekam yang uniform civil code nak jurisdiction ke HDC nomor pertama seorang bah nak yang ini pas dan kue kejut minta kegiatan bah peringkat jumut ABD bah ketika National Law Commission berapa dia di jumut baru ada kan yang buat dan nak yang kejuni yang pas bagi kikia bagi budget menolak berkumpul ketika official resolution ini dan persyak mereka ada kan National Law Commission bagi sekarang yang boleh